twebwe bibiri twatwagize ubwenge bwa Kristo sibyo mwami yarabazofata ku bya Kristo abarate duhereza utwe tubivuge abanye dukoresha umuntu bacumubwira ijambo atana avuga ati amen Imana ishimwe cyane ejo azaza kurondera aha umanura ejo aza gukonekta n'uwundi atadakeneye undi ngendo kumanurira ugasanga ni ibintu byavuga ugaca wenda uritapo ni wewe no yani Aaron Parakletos yakoze muri wewe Imana ishimwe cyane atatuwe n'ubuhanuzi umukonseye umuganga muri byose muzagenda gukinira abakonseye kuje kuba counseling ngo ngende kwa Rojanti no rukasane Jabelis ni Johnson hari mugabo hari nibikene kuja kwa Johnson kwa Rojanti nibikene kuza muri nibikenewe Arigiye bikenewe kwa mama yakurongoye kuko imitwe ikoranye sivyo harigiye bikenewe ariko dufise mwe yera nubwo wanura mwese kwaza ukonsita mwe yera aho hano uri yumva mwe bicavuga muri we dufise ukonseye muri twebwe haleluya Imana ishimwe cyane icyaje gatatu bito numura turemesha umuraduka comforta atu comforta mwe icyo jambo consent isigura irimo ito signification umuraduka comforta agaturemesha urabona waundi comfort mucongereza sinzinga mu gifaransa kikunda comfort ni mu gifaransa numara tu comfort agenda akaturemesha wa wundi wumva ukizi intege ukumva biranse ukumva ubuzima burabishe ukumva watitse ukumva hari abantu babuze no burabishe mwanya bose urabona mwanya ubuzima burabishe ubuzima ashana bacunga ari umugenzi wo tubona kesi cash mu ndwe Imu turabona hari umuntu yaraka bamwacha shanje bindariya ngo bari ngomesha ni macungu reka uko na macungu jabona roho mtakatifu shaya uko na macungu maisha tagira hamwe ni macungu mbara macungu aso biseguro amacungu ni mururazi ara amacungu ni cyane bisukari ntabwo burya muri autoti bisurya muri mutwe mashime cyane tubisaba mu yaraso turajyoje kuko umubandike mu mufukari uri 0 franc Mwana imaze kwa 0 franc ni faranga bari yo kwanza ni 0 uri paka uri 0 akubura ngo neza ukumva umuntu akuremesha tumutinye ejo bizogenda neza atari inzira ndatuzira kandi shiba cyane ahunganya ugurura benda gusimbera kujya kuguruye kandi azoshobora kuhugara Imana shiba cyane ntutinye ndi kumwe nawe uwo ni mama yarabikara muri wewe utagira mama yacha yimbira akazanga kiruka akadodora bamwe bagahita kugiti basaba bari kugati hejuru bameze mu cyaha urabona kubera hari umugabizi umuremesha turakenya abaturemesha njye tukenya umuntu wese uzamura mu buzima akunda umuntu amubwira amajambo meza umuntu amuremesha mugati uri mwiza uri w'igiciro waremwe neza urashoboye urashaka guhinduka abantu bo dukunda ibyo rero mwami yarakora muri twebwe aba muri twebwe aturemesha tubetse nyonyo birashoboka tout est possible bandanya komeza nutinye ndikumwe nawe aturemesha igihe bakomerekejwe n'abantu arazavuga ati nutinye ndagukunda hari abantu batikunda hari abantu biyanga hari n'abantu biraba mu kiyo bakabona ko bakita n'ibizina by'ibikoko bakubwira ati wakigurube wasa we basaba wakujyanye na kiza kirirabura umengo n'amakara umengo n'umubyiro iyo nzobe umengo ni nyamweru urabona bakakurema muri iyo Yesu muri wewe ariko mama yaramaze kuza muri wewe sha utabagenda ugaramye ukabona imbega umuntu mwiza bazanaje kiranga utiyo umukobwa witama gasha ukiraba umudamu yondara yenza impande zose urumva kubereka umuntu kuremesha muri wewe arakuremesha ngati yo uri mwiza sha abana kibana ngo nibari ngo nibagufi wowe ndi mugufi mugana yenza kimana imana zose kumva ubuzima buraryoshe ariko ndayibwira bazana ibrage ubuzima buraryoshe dufise Aaron Parakletos muri twebwe niyo yaraba muri twakorera muri twebwe abo araturemesha no mu gihe byananira hari n'abandi bananirwa bashobora kumva ubuzima burahagaze chronique na piga 25 27 au nakora fiancé akora mwenye kana toke ku murango 28 ans 30 ans unakata korosi tunakutana mu mosque ariko nakata waki uzora josh amen abana bari babibona hari mu comfortable twe avuga tumutinye yabikoze comfortable bien abantu batangara
ushusha mu maso uko biribwa muri za ngono n'umutuzo na kane ngo witwe abantu abamwizigira ababwira ati usanga ibura bagusa mu maso ariko ukareba ukabyibuha konda muri refreshe Sundi munabikora ntebe nige nabi ubuzima bw'umuryango urabona umugenzi wawe ninde ni mwamu yane wa mbere icyo nicyo gikorwa kindi cyakane cyamwe muyera atubera umugenzi satanami mwamu ya satanami n'umugenzi wawe ari kumwe nawe abana nawe muri Rwanda hari umugabo witwa Bernard yanditse igitabo abati bonjour Saint-Esprit mwaramutse mwamu yera murabona bari bajambo babaryamanye babaryamanye barishima cyane n'abari ruhande yiwe abari ngaha aragiye kugusenga akabwira n'Imana abati yo good morning Holy Spirit yo mwaramutse wabyise neza yego sha kandi wakoze kwabwenda biriya bintu wakoze inje tuba Yesu yavuga ngo nkora ibyo numvaye data akora baba baganiriye mwamu yari umugenzi wacu satanamire proche de nous niyo wanda tugiye kubaza ikintu cyose jewe ntawe uzapfa kugura umutima wanje reka mwamu yarawugurura reka ukawugurura uracita leta yawe reka mwamu yarawugura neza bukebuke ndogo abahungu nabo nuko nyene ngo abakobwa nuko ngo abahungu bose baraduprofita yo urabona akaririmba ugasanga n'abana turakaririmba muri twebwe umuntu akaza no kuganiriza araguprofita genda bukebuke ndogo wiyubare ugasanga bari kuzabona ko abayesu abazwa muri yesu mwese sinzi abayesu Imana ishimwe cyane abatwuze bamuyera tukeneye kuzura bamuyera kuza mu mezi kwa kibandanya buri munsi Imana ishimwe cyane kuko tuza mu mezi kuhinduka ubwo uza mu mezi kuhinduka niko kumuhinduka wahindura ibyumviro mami yavuga ati muri Kristo Yesu akaza akabishira muri wewe akabyutuza abantu bose tubona ko abantu beza ukabona bose bameze neza baragukunda ukabona bose ubucaca bw'ukuri reka ndababwire ngo mami yamaze baragura kuri kose ko birivuga uri ubukuri n'ikinyamura byumvise mu yeye Imana ishimwe cyane ikitajya n'ikibishura byumva ikibi n'icyo cyakimenya mami yanze kutubera umugenzi aturongora Imana ishimwe cyane ikindi nacyo ni udufasha mu ntambara adufasha mu ntambara ibisinda kwitanga ko cyane adufasha mu ntambara mu gifaransa ni allié umuntu murabona mu ntambara y'isi yose ni ya kabiri abadagi bateye intambara y'isi yose ya mbere ni ya kabiri ariko hari ibihugu byaciye bija hamwe mu mugwi Etats-Unis Ubufaransa Ubwongereza n'ibindi bihugu bitandukanye byabishyize ibihugu bice biragenda bibonye ubudage babita ngo les alliés rero mwamu yera n'umwariye wacu barishimwe cyane aho kwisi mu ntambara yazavuze ati ndahaye washa mwese ku isi sinzabasiga muri mwenyene sinzabasiga mu isi muzabona ibigaragaza n'ibibazo byinshi bitandukanye ariko nimuze mutinye kuko naranesheje ko naranesheje nabo muzonesha bice muri mwe yera muri mwebwe ejo cyo mwamu yera aza muri twebwe n'umwariye wacu ko twebwe mu mpamvu zacu ntacyo dushoboye mu bubasha bwacu nta kimwe dushoboye ariko mwamu yera akoreye muri twebwe dushoboye byose mashimwe cyane hari ububasha muri twebwe rero nde tubaza kumuhe umwariye wacu kugira ngo adushoboze gukora ibintu tutoshoboye gukora mu mageragezwa mu bihe bigoye mu bihe wumva ngo urazazaniwe hari igihe muraba muza ko kuzazanirwa yibaza ibibazo ubaza mwamu yera mwamu yera n'umwariye wacu ari kuri kote yacu arashoboye kuturongora mu kuri kose kutwigisha ibyo Yesu ashaka kutujyana mu bintu byose gukora icyo ashaka kandi niyagira umuntu akora icyaha dufise umwiza murumva dufise umwiza kuri data wa twese ni Yesu Kristo umugororozi nasomera mu gifaransa. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat. Yesu Kristo n'umuavoka wacu ari kwa data mu ijuru n'umwatuburanira avuga bibiri ngo ni nazo sinisha w'Imana yatoranije abo yahamagaye ninde indabo zo bakondana nta kondana zituriko rero mwamu yera icyo akora afata ibyo by'ubure Yesu akora mu buryo bwo mu ijuru bitubwira ngo Yesu si wadusengera y'icyo buryo bwa data mwamu yera batubwiye bibiri tubwiye yuko mwamu yera adusengera ngaha ku isi yinginga iminyo yandi majambo afata ibyo Yesu akora mu ijuru akaza abikora ngaha ku isi mwamu yera n'umunsi yamushikiye yacumuye yamushikiye agaca yumva isi yose yamuvuyeko maze agakiza yagatakaje
yaraje aguma afise ubwoba abakaba muri culpabilité atanga guhunga abantu ariko ibintu byeneza ngo Yesu ni umucamanza wacu aratuburanira imbere ya data mbega ninda twagiriza ni satani Mwami Yesu ndakwerese ijambo tugiye kuganira ndakwinginga ngo ube hafi yacu wugurure imitima n'ubwenge bwacu twumve icyo ushaka kuvugana natwe twiteze kugendana nawe hezagira uwo wese agiye kubyumva uturinde gusamara no kwangaza imitima ariko imitima yacu ihagarare mu ijambo ryawe kuko uri mu ijambo ryawe kandi uherekeza ijambo ryawe kugira ngo rigere rizima mu mitima yacu urakoze mu izina rya Yesu amen. Abo usoma mu Kirundi ibyiza ni uko bimwe ubifata ibindi nabyo ntubikore ku kuboko kuko ubaha Imana azokwikiza muri ibyo byose. ndashaka dusoma ahandi aho mwagumiza urutoki dusome Yohana 20 11 20 umurongo wa 11 hamwe n'umurongo wa 15. Mariya yarahagaze kumva arira akitwara arira arunama arunguruka mu mva 12 abona abamarayika babiri bambaye impuzu zera bicaye umwe ku mutwe uwundi mu mirambizo yari ikiziga cya Yesu cyari kiryamye. 13 baramubaza bati mbega nyina wanje bizwa n'iki nawe ati nuko bakuyeho umwami wanje nanjye nkaba nazi aho bamushize. 14 avuze ibyo arakebuka abona Yesu ahagaze ariko ntiyamenya yuko ari Yesu. 15 Yesu aramubaza ati mbega nyina wanje urizwa n'iki urondera nde nawe yiyumvira ko ari umurimyi waho mu Kifaransa ngo yumvira ko ari umujardinier ngo aramubwira ati mugenzi namba ari wewe wamukuye hano nimba ari wewe wamutwaye ariko abwira Yesu nyene ndangira aho bamushize ndamukureyo mbwira ahari ko ndamukeneye 16 Yesu aramuhamagara ati Mariya Yesu aramuhamagara namavuga nti yavuze Mariya yavuze Mariya aha ati Mariya nawe arahindukira amwitaba mu gihe buraya Rabuni bisobanurwa mu mwigisha. Haleluya. Umurongo wa nyuma Abikorino ba mbere 10:13 Abikorino ba mbere 10:13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Rero muri musiguzi indwi 18 havuga Fransa ndajana no mu Kirundi. Il est bon que tu retiennes ceci. Indwi 18 ibyiza nuko bimwe ubifata. Il est bon que tu retiennes ceci. Ibindi nabyo nuko il est bon que tu retiennes ceci. Ibyiza nuko bimwe ubifata sans laisser échapper cela. Haleluya. Gira mugenza uti hari ibyo ushaka utegerezwa gufata
utibagiye yuko n'ibindi udakwiye kubirekura. Ayaya, Imana yaduhaye amaboko abiri, hari aho dufata iki ariko kandi hari n'aho dufata iki, byose birasa mugabo tutegerezwa kubifata byose. Okay. Il est bon que tu retiennes ceci sans laisser échapper cela. Car celui qui craint Dieu, celui qui craint Dieu, trouve une issue en toute situation. Mu Kirundi bavuze ngo azokwikiza, mugabo mu bumva igifaransa baravuga ngo hariho une issue. Issue ni ukuvuga ngo hariho akantu, hariho icyanzo, hariho ahantu ushobora guca, hariho umuryango quelque part. Haleluya. Bibiliya yambwiye neza uwo muntu yanditse igitabo yari umuntu w'ubwenge. Bibiliya yamubwiye ngo ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana iramugendera iramubaza ngo ndagukorera iki. Mu byo yasabye Imana aravuga ngo ndashaka ubwenge. Ubwenge bwo ushobora kurongora ubwoko wampaye. Imana ikimusukamo ubwenge. Imaze kumusukamo ubwenge niho yandikira ijambo. Mu majambo yanditse ndashaka tuganire kuri iri jambo. Ngo ni byiza kumenya gufata iki ariko na kiriya ntukire kure. Haleluya. Ni byiza gufata iki ariko na kiriya ntukire kure. Ni byiza gusoma ijambo ry'Imana ariko ntiwibagire no gusenga. Haleluya. Ni byiza gusenga ariko ntiwibagire no kugendera mu ijambo. Ni byiza gukunda Imana ariko ntiwibagire no kugaragaza Imana. Ni byiza kumva yuko Imana igukunda ariko ntiwibagire kugaragaza urukundo rw'Imana. Ni byiza ko utahura iki ariko na kiriya ntukireke. Ni byiza ko wizera ariko birakenewe nuko ukora. Ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Abantu benshi bavuga ngo ndakunda Imana, ndashaka Imana, Imana yangiriye neza, ariko Bibiliya imbwira ngo ni byiza yuko ikwizera kwawe kugaragarira mu bikorwa. Turimo kwiga Kristo hari nishika tukubona imiryango yose umenga irugaye. Twarafashe Imana na kiriya twaracitwararitse, twayitwararitse ibyo washaka, twaragendereye mu nzira zawe, ariko tugeze ahantu tubona kumenga byose birugaye. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo ntibyugaye byose, kubakunda Imana kuba yubaha hari icyanzo. Haleluya. Hariho issue, hariho issue quelque part, hari inzira quelque part, hari ahantu watoboye. Haleluya. Hari ahantu utegerezwa guca nawe umenga harazitanye, ugurura amaso, saba Imana ikugurura amaso utahure ko hari inzira. Rero ikibazo tugira nuko duca twicara tugatangura kurira, abandi tukiganyira, abandi tukidoga, abandi tukabishira ku bandi. Ariko nashaka kubwira ngo icara ube pose mu Mana uvuge ngo Mana ndakeneye kunyereka inzira.